Isireka ngusuze kandi ngwikaze kuri ba Ry'inyonza Talk Sports nzire kumeze neza cyane nizere ko aramutse amahoro muri icyo gitondo cyo kuri wa gatatu ndizeye ko Imana yakurinze niba utaramutse neza nawe wihangane ntago ariko bizahora ujye wizeye ko kizagera bigaruka kandi bikagira neza cyane ndabashimira mwese mukomeje kuba nanjye kuri YouTube channel ndabashimira ko mukomeje kunshyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi nukuri niby'agaciro ko narakoze subscribe niby'agaciro ko narakoze share niby'agaciro gakomeye ko narakoze comment niby'agaciro gakomeye ko warakoze like niba utarabikora kubikora ntacyo bitwaye nubugira neza kubikora n'ubufasha kubikora ni support uhereza YouTube channel kugira ngo turebe ko twazajya dukomeza gukora ibi bintu tukabageza amakuru atandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi so reka twitere turebe iramutse bivuga muri kino gitondo cyo kuri wa gatatu ni byinshi cyane munyeme duhere kuri saga FC Barcelona mu buryo bumwe cyangwa ubundi ku bakinnyi cyangwa se abandi Ikipe FC Barcelona kugira aka kanya ntago biramenyekana niba koko umva niyo twara Raphinha bizarangira imugeze cyangwa se ayikine mu byukuri kubera ko kugeza aka kanya Ikipe FC Barcelona bid batanze mu ikipe ya Ligt United ntago irahinduka for real batanze miliyoni 50 niza pound mu gikipe Chelsea yatanze miliyoni 60 ku ruhande rwa Ligt United ntago barahindura ibitekerezo bumva ko bemeye offer ikipe ya Chelsea ari no batekereza ko Raphinha agomba kuzajyamo FC Barcelona kuko itahinduye intekerezo uyu munsi bafite inama baza kongera gukorana na Deco muri inama Deco ni mu agent wa Raphinha muri inama niho ari buze kuza kongera kuva offer icyo ari buze kuza gutwara mu ikipe ya Ligt United mu gihugu cy'Ubwongereza impamvu y'ibyo byose nuko umukinyi ari ikipe yifuza kuba yakinira intambara ikabikomeje ko Chelsea nayo iracyari kwensista cyane kugira ngo bare kuntu bakibikaho uyu muvandimwe ese bizagenda bite ikibazo cya Raphinha na uyu munsi kiracyari mu nzira hagati y'ikipe Chelsea n'ikipe FC Barcelona iyi Barcelona kandi turi kuvuga ikibazo cyo kwinjizamo abakinnyi kikaba kikiri ingorabahizi kuko nyuma yo kwerekana Andi bakerekana kandi na Frankesi ntago baremerwa kuba baregisteringa abana bakinnyi bashya mu ikipe ya FC Barcelona bikabisaba ko ino ekipe igomba kuzagira amafaranga yinjiza yaba kuri Frankie de Jong ndetse n'anaturutse ahari hose iyi ikaba ni impamvu Frankie de Jong Barcelona ikomeje kwensisa kugira ngo asoke ajye muri Manchester United ariko bakabikora mu buryo burimo politiki iri hejuru cyane bakabikora mu buryo bwo kwerekana ko badashaka kumurekura ngo atagurishwa nkuko ku munsi w'ejo Jean Laporte yabivuze ariko akaba kumugabanyiriza umushahara niyo kugabanyiriza umushahara mu buryo bwo hasi cyane akemera kuguma muri Barcelona nta kintu ikipe iza kuza kuyihombye so naramuka byanze araza gutesoka ajye muri Manchester United kuko bamaze kumvikana kuri miliyoni 35 pound n'izindi add-ons kugira ngo n'umusore abe yasohoka mu ikipe FC Barcelona amafaranga rero yakuramo niyo amafaranga yafasha kugira ngo ibashe kuregisteringa abana bakinnyi babiri nkubwiye haruguru ya Frankesi ndetse na Andreas Christensen ku kibazo cya Robert Lewandowski itinda rya Barcelona gusinyisha Robert Lewandowski riri gutubara amakipe menshi yinjira muri iyi saga ye kuva bimaze kumenyekana ko Cristiano yifuza gusohoka muri Manchester United ikipe ya Manchester ashatse n'umukinnyi wese wakwinjiramo notama bavuganye nka Dubala tuza kugaruka ku byo mu kanya ariko hanavuzwe n'ubundi n'umugabo witwa Robert Lewandowski bivuga ko Lewandowski ashobora kuba ya umusimbura w'umubani witwa Cristiano Ronaldo mu ikipe ya Manchester United icyakora Makuru ahari kugera aka kanya nuko Robert Lewandowski ntagarahindura mind ye ntagarahindura ibitekerezo bye yumva ko nyuma gusohoka mu ikipe ya Bayern Munich indi kipe ashobora kwekezamo ni ikipe ya FC Barcelona bakaba baramaze no kumvikana personal terms ibyo ikipe izahereza umukinnyi hagati ya Barcelona n'ikipe n'umusore witwa Robert Lewandowski akaba yaramaze kumvikanayo ko agomba kuyisinya imyaka 3 ibi ngibi byabaye mu kwezi gushize kujye kureka kugira aka kanya na Barcelona kumenya contact bari buze kuza kujya ikipe ya Bayern Munich kuko offer kabiri ya miliyoni 40 na add-ons 5 barayanze mu gihugu cy'Ubudage Barcelona igomba gutanga offer yindi ya gatatu iya mbere miliyoni 35 iya kabiri iba miliyoni 40 na add-ons za miliyoni 5 iya gatatu niyo ikipe ya Bayern Munich itegereje kuri Robert Lewandowski akaba yasohoka akajya mu gihugu cya Espagne ndetse uyu munsi turite cya gatandatu ukwezi kwa karindwi urumva asigaye imisi ijya nko kuri inga 6 yindi kugira ngo ikipe ya Bayern Munich itangire imyitozo mu buryo officiel Robert Lewandowski yabwiye Barcelona ko atifuza kujya mu myitozo ikipe ya Bayern Munich kuko mu buryo officiel bazatanga imyitozo ku itariki 12 y'ukwezi kwa karindwi ku itariki 12 niyo yamukigeze uyu muvandimwe witwa Robert Lewandowski atarajya mu ikipe ya Bayern Munich nk'umukinnyi wayo azacibwa amande ya miliyoni 3 zose z'amayero ntago yifuza kuyatanga rero ari mu minsi ishize ya pushinze ikipe ya FC Barcelona abasaba ko barangiza deal bisobanuye ko hari pressure kuri FC Barcelona yo kurangiza deal y'abakinnyi babiri kandi b'ingenzi kandi bose bagomba kugira vuba yaba Raphinha kuko nta wizera ko ikipe yagize izakomeza gutegereza yaba Robert Lewandowski kuko ikipe ya Bayern Munich igomba gutanga imyitozo
Robert Lewandowski yaramenya hazaza heso. Iyi ni saga kwene kipe ya FC Barcelona no kunagana zazo zihagaze kugeza akakanya rero muri Barcelona muri kino na aho dukomereza kugira ngo ibyaye tuze kuza kubiviramo rimwe nibikomeje kuvuga muri kino gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Umunya Cote d'Ivoire twa Francis rero ngo nicyo gisuka Xavi Hernandez umutoza wa FC Barcelona yumva yarakeneye kugira ngo Mediane ayikomeze mu by'ukuri. Uyumva rumwe no mu kiganiro yatangaza Makuru yavuze ko afata yatore nk'umuyidore we ndetse ko ibyo yakoreye ino kipe ya FC Barcelona ari byo nawe yifuza kuyikorera. Uyu mugabo witwa Francis rero umunya Cote d'Ivoire ukina ikipe cyase wamaze kwimenya ikipe ya FC Barcelona muri kano kanya. Hanyuma kandi umunyamerika witwa Sergio Desti ukina ikipe ya FC Barcelona we ngafite icyizere ndetse ngarifuza komeza kugumana n'ino ekipe ngo akerekana ibitandukanye n'ibyo yakoze mwaka ushize imikino kuko ngo ubu ngafite icyizere ko azakora uko ashoboye kose yirinda imvune zatuma atabona umwanya uhagije wo gukina. Hano kandi Miralem Pjanic yamaze kubona offer yo kuva mu gihugu cy'Ubufaransa mu kipe ya Olympique Lyonnais. Umunyamakuru witwa Gerard Romero akatubwira ko ngo natagiye gihinduka Miralem Pjanic ashobora kuza kwerekeza mu gihugu cy'Ubufaransa akaba ajya gukomeza kariyeri ye. Hanyuma kandi mani makuru atandukanye atubwira ko witwa Oscar Mingueza ngo yavuze ko ngo mu gihe agitegereje kureba aho hose yakwerekeza ngagiye kuba tuje kandi ntabwo yemerewe gukora imyitozo ariko Xavi yamubwiye ko iwe n'abagenzi babwiye ko bagomba kureba uko batunganya move zabo bakagenda ngo ntago akakanya rero ngaricuza ngo ibi harimo kugeza ubu bya pressure ngo ariko ngagomba kubanza gatuza agashyira umutima hamwe kugira ngo arebe aho azerekeza. Anako kandi kuwitwa Nico Gonzalez ngo ntago ashobora kwemera ikitwa permanent move cyase gusohoka n'ubundi bya burundu kuko n'ubundi Xavi ngo ntago yemejwe na Nico Gonzalez n'ubushobozi bwe ariko Barcelona bari gutekereza noneho akuba yatiza no musore ane kintu yifuza abazanaga ibyo kugurisha ngo ntagari kubyumva kuri we kugira kano kanya. Ikipe ya Celta Vigo kugeza ubutuvugana rero bakaba bifuza cyane umunyezamu akaba ikipe ya FC Barcelona umunyezamu witwa Neto. Haramako tubwira ko Celta Vigo na Neto bari kumvikana ku buryo ikipe ya FC Barcelona ishaka ko yamutanga akajyanga akabiriho ajya kuza gukomeza kariyeri rero. Aka kandi tuvugana kandi ikipe ya Barcelona yarinze itanye imyitozo witwa Gerard Piqué aka kandi tuvugana ataramira neza atarawa fit 100% gusa ngo mu cyumweru gitaha agomba kuza akajya muri groupe gahunda zikaba zagenda neza cyane. Marcus Alonso muri Chelsea nawe mbiuza na Barcelona ngo aratekereza gutanga transfer request mu ikipe ya Chelsea kugira ngo asoke gire mu ikipe ya FC Barcelona. Ese bizagenda bite natanga transfer request ikipe ya Zamurekura? Iki ni ikibazo twese dutegereje. Mu gihe kandi kuri uyu munsi wo kuwa gatatu nibwo Andreas Christensen ari buze kuza kugira ikampunu akaza kubonana na bagenzi be ndetse akaba yanerekanwa. Ibyo ngibyo nibikomeje kuvuga rero mu ikipe ya FC Barcelona mu kiro gitondo cyo kuri wa gatatu kuko haba haramutse byinshi biri kuvuga. Munyemere tuvimo no tugenda mu yandi makuru atandukanye ari kuvuga muri kiro gitondo. Ikipe ya Al-Shabab yamaze gutangira ibiganiro n'umusore wahoze akina ikipe ya Paris Saint-Germain mitwa Gresgows akaba rero agomba guhita asinyira ikipe ya Al-Shabab hatagize igihinduka. Inkuru itangajwe mu cyo gitondo uyu nguyu rero akaba yaramaze ukwezi mu ntizanyo mu ikipe ya Anthem yitwa ngo ni AAK Anthems. So Mani makuru komeje kuvuga kugeza ubu ngubu hari umusore witwa Luis Sinistera ikipe yari izibigeze kure ndetse ngo bishobora kuba biri hafi kurangira kuri $25 z'amayero gushyira na add-ons. Ikipe ya Feyenoord ikaba yamaze kwiyemera rero Sinistera akaba agomba kugira ibyumvikana ikipe yari izikuza mutangwaho ubundi agaterekana nk'umukinnyi wabo mushya anako kandi no kwitera Adams ngo ntaginuka kuri $20 byararangiye agomba kuzana kwerekanwa mu minsi mike iri imbere. Mani makuru kandi komeje kuvuga muri kino gitondo ikipe ya AC Milan iri gukora uko ishoboye kose kugira ngo irangizanye na Chelsea ku musore twa Kim Ziyech kuko baracyamushaka cyane kandi ni umukinnyi yakifuza kujya mu ikipe ya AC Milan. Uyu mukinnyi ubona hazaza mu ikipe ya Chelsea adahari ariko yari approach za AC Milan akabona gahunda ziri ku murongo akifuza kwerekeza muri iyo ekipe rero ngo AC Milan igiye gushyira imbaraga nyinshi cyane ku buryo nibura bigaragara ko Hakim Ziyech ashobora gusohoka mu ikipe ya Chelsea akajya muri AC Milan. Muri iyo ekipe kandi tukiri kuvuga ibyayo yo ni ikipe ya Club Ligt mu gihugu cy'Ubirigi ibiganiro bikomeje kuri Charles de Catelle akatubwira ko muri 20 z'amayero ari ikipe ya AC Milan iri gushaka kumutangaho. Nyamara ku rundi ruhande ikipe ya Leeds United mu gihugu cy'Ubwongereza yo yatanze offer ya $30 z'amayero gushyira na add-ons kugira ngo rebe ko bakegukana Charles de Catelle. Bikavuga ko rero ikipe ya AC Milan kugira ngo imubone biza kuza kuyigora bigendanye n'amafaranga ikipe ya Leeds yamaze gutanga mu ikipe ya Club Ligt mu gihugu cy'Ububirigi ku buryo bishoka ko Charles de Catelle dushaka kuza kumubona muri Premier League aho ari kwataka instead kujya mu gihugu cy'Ubutaliyani mu ikipe ya AC Milan bigendanye n'amafaranga. Muri ikipe ya AC Milan kandi tukiri kwivuga
umugabo witwa Zlatan Ibrahimovic yafashe icyemezo cyo kongera umwaka ku masezerano yafitanye n'ino equipe. Rero uno mugabo agize sezo itendiza cyane itambutse kuko yagize ikibazo cy'imvune gihagaze hagati y'amezi 6 n'amezi 7, akaba ari mu rwego rwo kwitura ikipe y'AS Milan kubera ko umwaka wa nyuma yari afite yabakiniye yawumaze mu mvune, akaba yongereye agomba kongera umwaka w'amasezerano ndetse akanagabanya na salary ye ku kigero kiri hasi cyane kugira ngo abashe kuricinga n'ino equipe ya AS Milan agakomeza kugumana nayo. Mu gihe kandi Makuru atandukanye kuvuga muri kano kanya Andreas Pereira no musore w'ikipe ya Manchester United warutejwe muri Flamengo mu gihugu cya Brazil amaze imyaka igera kuri 2 yose adakandagira Manchester. Byamaze kongera hagati y'ikipe ya Fulham na Manchester kuri umusore rero ubu nta gisigaye agomba kumukina mu ikipe ya Fulham mu gihugu cy'Ubwongereza, aho ikipe ya Manchester ahabwa miliyoni zigera kuri 10 z'amapawundi gushyira izindi 3 za add-ons. Uno musore agahita yerekeza muri ikipe ibiganiro ndetse bakaba baramaze kumvikana mu cyumweru gishize, ubu ngubu bigasa naho byose biri ku murongo kugira ngo yerekeze muri ikipe. Hanyuma kandi mu makuru atandukanye ari umusore witwa Romeo Lavia, uyu muramuzi twamugarutseho cyane ni umusore w'ikipe ya Manchester City ugomba kujya mu ikipe ya Southampton. Ubu bikaba byamaze kurangira rero nta kintu kimwe gisigaye, mbese n'ikizamini cy'ubuzima kikaba cyari giteganyijwe ku munsi w'ejo hatambutse ku mugoroba, kikaba cyarabaye kuri miliyoni 12 rero z'amapawundi. Ikipe ya Man City yemeye gutanga imivandimwe ariko igobekamo akantu kamwe, igobekamo akantu kuko niba mwifuza bazamutangaho miliyoni zigera kuri 40, ibi bizwi nka buyback clause. So miliyoni 40 rero akabirizo ikipe ya Manchester City yamaze guterekamo hagati aho ngaho. Byamaze kurangira ikipe ya Inter Miami mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasinyishije umusore witwa Alejandro Pazuello kuri permanent deal. Uyu muvandimwe rero akaba yavuye mu ikipe ya Toronto FC ndetse n'ibiganiro byose bikaba byarangiye. Pazuello rero akaba yamaze kwemera offer ikipe ya Inter Miami. Utuvugana rero n'undi mukinnyi mushya w'ikipe ya Inter Miami. Twita cyane n'andi makuru atandukanye, hari umusore witwa Weghorst sinzi bamumureba, ni umwataka muri cyari ikipe ya Burnley uvuye mu gihugu cy'Ubudage. Uyu mwataka yaje mu gihugu cy'Ubwongereza amaze sezimwe, akaba yamaze gutizwa mu kipe ya Besiktas, akaba yagomba kujya kumara umwaka ukurikiye w'imikino nk'intizanyo. Hano kandi na Jackson Muleka nagomba kujya mu kipe ya Besiktas. Byo bikaba byamaze kurangira rero n'umugabo witwa Muleka ndetse na Weghorst bagomba kujya gufatanya n'abandi basore mu kipe ya Besiktas, akaba ariho bamaze gutizwa bakajya gukomeza kariyeri yabo kugira ngo reko bazamura urwego. Kugeza akanya kandi ntago dushobora gukomeza tutakubwiye kuri saga ya Cristiano Ronaldo. Cristiano kugera akakanya n'ubundi ntago Manchester izi igihe umuvandimwe azazira mu myitozo mu by'ukuri. George Menez akomeje kuzenguruka amakipe atandukanye hirya no hino ku isi ashaka aho yagurisha cyangwa se yatanga Ronaldo. Kugeza akakanya inkuru cyangwa se ikipe isa naho iyoboye izindi ni ikipe ya Chelsea, gusa akomeje kwibazwa kubera ko muri Chelsea umuherwe witwa Dubala aramushaka ariko Thomas Tuchel ntamushaka. Thomas Tuchel areba mu mibare ye ngo agasanga Cristiano yaramutseje ngo hari ibintu byinshi yakwangiza cyangwa se ngo bitagenda neza cyane. Kujya akakanya Manchester atangiye kureba option zindi zo gusimbuza Cristiano Ronaldo ushobora gusohoka muri equipe, ndetse ngo yewe ngo na pre-season bazajya mu gihugu cya Australia birashoboka ko batazajyana na kiziyenza Cristiano Ronaldo. Nkivuga kuri Cristiano ku munsi nk'uyu nguyu mu mwaka w'2009, ku munsi nk'uyu nguyu mwaka 2009 abafana ba Real Madrid ntago bazabibagirwa. Hari ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 7 nibwo umugabo witwa Cristiano Ronaldo yerekanywe nk'umukinnyi mushya i Santiago Bernabeu kuri miliyoni zigera kuri 80 by'abantu bari buzuye Santiago Bernabeu. Imyaka 13 irashize umusore w'imyaka 24 yerekanywe, buri imyaka 24 y'icyo gihe yerekanywe nk'umukinnyi mushya w'ikipe ya Real Madrid. Kuva iki gihe uyu mwana ngakoreyemo amateka kugera ni munsi. Nibuka amagambo yavuze ubwo yageraga mu kipe ya Madrid ku munsi nk'uyu ku itariki ya 6 kwa 7 muri 2009. Yaravuze ngo inzozi zanjye no gukina ikipe ya Madrid ubu ngubu ahangaha ni mu rugo hashya, mbonye ikipe nshya ngiye kwitanga 100% kubw'iyi kipe. Aya ni amagambo ya Cristiano ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 7 muri 2009. Ibindi byose byakurikiye byabaye amateka. Nabifuza kumva urugendo rw'ubuzima bwa Cristiano hano kuri baryinyonza YouTube channel ruriho. Uze gusacinga urugendo rw'ubuzima bw'ahangaha rwose uraza kuza kurubona. Nta cyangwa se mbwirenze kuza kurupininga hasi, ndaza kuza kurupininga muri comment ku buryo wifuza kumva urugendo rw'umugabo witwa Cristiano Ronaldo uraza kuza kurusanga muri comment nta kibazo na gitoya cyane. Tukiri muri ikipe ya Real Madrid kandi witwa Toni Kroos, hari abantu batekereza ko hari ngo ko yaravuze ko atazongera amasezerano mu ikipe ya Madrid ngo ushaka kwimutera ikibazo, nayo gise cyane bivugaho ngo ko nta stress nimwe bimuteye ku mwaka umwe wonyine w'amasezerano asigaje mu ikipe ya Real Madrid, ngo agomba kuwukina atuje kandi anameze neza cyane, ngo nta stress afite kandi azi ko azatanga umusaruro mu buryo bukwiriye. Muri ikipe ya Madrid kandi tukirimo gahunda zirimo kugeza akakanya haracyari kwibazwa
ninde uzaba nimero 3 w'ikipe ya Madrid mu mwaka utaha w'imikino. Murabizi uno mwaka bagiye bakoresha Edouard Mendy witwa ni Ferran Mendy ndetse n'uwitwa David Alaba nibo bagiye bafasha ku ruhande rw'ibumoso. Gusa amakuru aturuka mu ikipe ya Madrid bakubwira ko Carlo Ancelotti umwaka utaha arashaka gufata David Alaba akamugira nimero 3 ubanzamo. Ibi ngibi bikabigiye gutuma ikipe ya Madrid ngo ishobora kumva amafura atandukanye ashobora kuza kuri Ferran Mendy. Nta kipe yifuza nimero 3 ngo tuyishakiye Ferran Mendy ra. Mumbwire muri comment mumbwire nta kipe muzifuza nimero 3. Chelsea zatandukana na Alonso ntikeneye nimero 3 mushya. Manchester yaramubonye, Liverpool yamufite, Arsenal kwanza Arsenal yanavuzwe no kwa Zichenko. Ntabwo akifatira Ferran Mendy kamutwara kuko riko tubwe ikipe yitwa Real Madrid ngizumva offer iyo yose izaza ku musore witwa Ferran Mendy. So reka tuzabitegeze rero turebe ikintu kizabivamo. Mumereze kandi mu kipe ya Juventus mu gihugu cy'Ubutaliyani hari amakuru kutubwira ko Angel Di Maria yamaze kwemera umwaka umwe amasezerano ndetse byamaze kurangira, ndetse ngo Angel Di Maria akaba ategerejwe ku munsi wo kuwa gatanu kugira ngo akore ikizamini cy'ubuzima akaribwo azagira rero itoyi no ku munsi wo kuwa gatanu, mu gihe Paul Pogba wazagera ku munsi wo kuwa gatandatu. Abana abakinnyi babiri bombi ino kipe ya Juventus yabonye for free. Gusa mu kipe ya Juventus bakatubwira ko ngo noneho ngo iki cyumweru kigiye kuza ndetse n'igikurikira ngo ni ibyumweru bigiye kuba ibishwa deal, ni ibyumweru bigiye kuba ibi boom, ni ibyumweru bagiye gukora akazi karemereye cyane, haba mu bakinnyi bagomba gusohoka muri equipe ya Juventus, haba n'abakinnyi bagomba kwinjiramo. Ngo Juventus igiye kwinjira mu cyumweru cya boom, ngo ni cyumweru cya Juve, niko iki cyumweru nyuma byo mu gihugu cy'Ubutaliyani byatangiye kugitazira. Ngo ni cyumweru cy'ikipe ya Juventus rero ngo bakaba bagomba gukora akazi gakomeye muri cyo cyumweru bakinjizamo abakinnyi, kuko ngo imwe muri offer agomba guhita mu kino cyumweru nyuma yuko Angel Di Maria ndetse na Paul Pogba ngo ibyo bigiye ku ruhande witwa Nicolo Zaniolo muri cyo cyumweru ibyo bigomba guhita bijya ku murongo nta kibazo gito cyane mu ikipe ya Juventus, akerekana nk'umukinnyi mushya nawe ikipe ya AS Roma ibyo iri gusaba ngo Juventus igomba gukora kwishoboye ikaba yabigeraho kandi zikagenda neza cyane. Muri equipe ya Juventus kandi ku munsi w'ejo nababwiye ko Matis de Ligt ikipe ya Bayern Munich yamushakaga cyane, yarigometsemo akantu ko gushaka uburyo bashyiramo Benjamin Pavard muri deal, ariko Juventus babyamagane kure bavuga ko nta kindi kintu bakeneye kumva uretse kashika kabayizi mu ikipe ya Juventus rero akaba arizo bashaka. Ikipe ya Byabaye Munich kuri umuvandimwe bamaze kumvikana personal terms nkuko nababwiye ku munsi w'ejo kuva 2019 baraganiraga sporting director ikipe ya Bayern Munich ndetse n'umuvandimwe witwa Matis de Ligt ngo baraganiraga ndetse banavuganaga byinshi cyane kuri n'umuvandimwe ngashaka kuzaza akayobora defense ikipe ya Bayern Munich. Gusa kugera aka kanya ngo ikipe ya Chelsea yatanze amafaranga ari hejuru cyane, bakaba bafite n'ikiza abagabo mu ikipe ya Chelsea ko bashobora kuba bazabona uyu muvandimwe rero akaba ari umusore witwa Matis de Ligt kuva mu ikipe ya Juventus. Bayern Munich bamuryamyeho baramushaka hasi hejuru cyane, gusa Chelsea ntagira kura amaso kugera n'aka kanya. Kivuga kandi kuri dizi ikipe ya Chelsea kugera muri aka kanya, ikipe ya Chelsea bikavuga ko ngibirimo mu gushaka abakinnyi n'ibirimo kabyanze hari umuntu ucungiyeho nka last option, ni umugabo w'ikipe ya Burnley witwa Maxwell Kone. Maxwell Kone after release clause ya miliyoni 17,500 z'amapound. Ikinyamakuru The Athletic kikatubwira ko ikipe ya Chelsea nibona offers zigiye zanga zimwe na zimwe ngo iri ni ijisho bafite barebaho cyane ku buryo ngo bifuza guhita bafata no muvandimwe bakaba bamutwara mu ikipe ya Chelsea. Byamaze kwemezwa ikipe ya Chelsea ntago izatandukana na Cesar Azpilicueta ntago azasohoka muri ikipe muri iyi mpeshyi, ndetse ngo ahubwo igihe hari no kongera amasezerano Stamford Bridge. Ikinyamakuru Marca kikaba kitubwira ko ngibyo kujya mu ikipe FC Barcelona kuri Cesar Azpilicueta byamaze kuba amateka ngo ntago bikiri ukuri, umuvandimwe akaba azongera amasezerano mu ikipe ya Chelsea. Muri ikipe ya Chelsea kandi ibiganiro cyakomeje hagati ya n'ikipe ya Manchester City ku musore witwa Nathan Ake, ngo ntago Chelsea iribuze kuza kumva ko Nathan Ake atabuze kuza kwinjira muri equipe mu gihe nyamara ikeneye bamyugaro, kandi uyu nguyu akaba ari umwe muri options ikipe ya Chelsea ifuza rero ngo ntago ari buze kuza kumva kino kintu, ari impamvu bari gushyira imbaraga nyinshi cyane kugira ngo barebe ko bamugeraho. Hanyuma kandi reka dusoke mu ikipe ya Chelsea tujye mu ikipe ya Juventus ya Inter de Milan hari amakuru y'uruvangitiranye rutandukanye. Reka mere kuri inkuru ni inkuru kwanza zivuguruzanya. Gianluca Di Marzio ni umunyamakuru wa Sky Sport Italia, ubwo ni Sky mu gihugu cy'Ubutaliyani. Muri cyo gitondo byita tubwira ko ikipe ya Inter de Milan ya giving up yavuye mu bintu bya Paul Dubala byo kumusinyisha. Ibinyamakuru byinshi bimanuka bivuga ko impamvu babivuyemo ngaruko ngo Manchester amaze kumubona nk'umusimbura Cristiano Ronaldo mu ikipe ya Manchester United, ngo noneho ngo ikipe ya Inter de Milan ikaba yavuye mu bintu byo gusinyisha Paul Dubala. Icyo ni icyambere. Amaze kutubwira ibyo ngibyo rero haza undi munyamakuru witwa Alfredo Pedula nawe akorera Sky Sports Italia, waratubwira ngo CEO wa Inter de Milan witwa cyangwa ngo ni BP Morata ngibi nari kuvuga ngo ni ibinyoma, ngibi ngo nikabikoze kuri Gonzalo Higuain
niko yikoze kuri Christian Eriksen ngo yavugaga ko yagivinze up ariko finally biza kurangira abasinyishije. So ngibi rero ngo akaba ari impamvu ngashaka no kuza kubikoresha kuri Paul Dubala ngabona kumva ko ikipe Inter domira ngo igivinze up kuri Paul Dubala ariko finally ngo bikaza kurangira imusinyishije. Ibi ngibi ni biri kuvugwa kuri Paul Dubala. Urumva Di Marzio turamwemera, nanjye ndamwemera ku ruhande rwanjye rwose, ndamwemera ku makuru mu gihugu cy'Ubutaliyani aba ari umuntu uyaryamyeho cyane. Watubwira ko ikipe Inter domira givinze up ariko none mu mwana ngo ni Alfredo Pedula nawe akatubwira ko ari imitwe, ngo ni imitwe ari gukoresha. Twemera iki tureke iki, ubundi bimeze gutya none igisigaye uhitubihereza igihe gusa, igihe kikazatubwira. Ariko kandi n'undi Alfredo Pedula akomeje atubwira ko n'undi Bremer wa mudefense witwa Bremer ikipe ya Inter domira ishaka ngo yamaze kumvikana n'ino ekipe ngo igisigaye no kureba ukuntu yayerekezamo. Rero ngo person terms ngo bamaze kuzumvikana nta kibazo na gitoya cyane yaba ku mukinnyi. Ikipe ya Inter domira kandi tutarayisohokamo hari igihe itazemeramo ino sama, ntabwo izemera gutandukana na Stefan de Vrij na Milan Skriniar muri sama imwe, umwe nagenda undi azasigara. Ibinyamakuru byo mu gihugu cy'Ubutaliyani bikatubwira ko Milan Skriniar ngo yamaze kumvikana ikipe ya Paris Saint-Germain, bigasa naho bigaragara ko azasohoka muri ekipe. Naramuka asohotse bisobanuye ko Stefan de Vrij ntago azemera gusohoka mu ikipe ya Inter domira. Mani makuru kari muri ekipe ya Inter domira tutayisohokamo Alex Sanchez gusohoka kwe ngo ni kimwe mu bintu bishobora kuzatuma umuvani witwa Paul Dubala yinjira muri ekipe ya Inter domira. Gusa akatubwira ko naramuka asohotse ngo ashobora kuzaba agiye ahandi hatari ku mugabane w'Uburayi. Bakatubwira ko yaba Alex Sanchez n'undi mukinnyi umwe ngo aramutse basohotse nibwo byakorohereza ikipe ya Inter domira kuba yakwinjiza Paul Dubala muri ekipe. Mbere ko nisohoka muri kankubwire yuko umudefense witwa Zino Van Nested rero akaba ari umudefense w'ikipe ya Inter domira yamaze kujya mu ikipe ya AZ Alkmaar ku gihe cy'intizanyo y'umwaka umwe, akaba agomba gukomeza kariyeri. Rero ibinyamakuru mu gihugu cy'Ubutaliyani kabitubwira ko nta kintu kimwe gisigaye hagati y'ikipe ya AZ Alkmaar n'ikipe ya Inter domira. Mu gihugu cya Espagne kandi kanjye mu kipe ya Real de Madrid n'ubundi hari amakuru aramutse avuga muri cyo gitondo avuga ko ku musore twa Vinicius Junior kubona passport yo muri Espagne bikomeje kubingora abayizi. Ibi ngibi ndibaza ko nabibasobanuriye abakinnyi bakina mu gihugu cya Espagne atari muri European Union bisaba ko batarenza abakinnyi batatu. Muri abakinnyi batatu rero ikipe ya Real Madrid ifite abakinnyi barenga batatu batari muri European Union, barimo abanyabrazil barimo batatu, barimo Rodrigo, Eder Militao ndetse na Vinicius Junior, ariko bakagira umukinnyi witwa Vinicius Tobias ndetse na Kubo wa mwana w'umunyapani. Abakinnyi bose kuri batanu rero bakaba batarabona passport za Espagne zemere kuba bakorera hariya mu gihugu nk'abanyagihugu. Ariko kugira ngo rero ngo witwa Vinicius Junior we yagombaga kuba yaranaribonye muri 2020, ariko kugira akanya bikomeje kuba ingora abayizi kugira ngo ayibone, ndetse na proposal bari batanze cyangwa se off nyine ubusabe bari batanze n'ubundi muri Ministry of Justice cyangwa se Minisiteri y'Ubutabera mu gihugu cya Espagne, kuko niyo ibifite mu nshingano yo gutanga zina passport. Ngo Vinicius Junior nta kizere yaba yiwe yaba na bagenzi b'abanyabrazil ngo nta kizere kuko bagombaga no kwimana muri 2020. Umuyobozi witwa rero Pira Lap akaba yavuze ko ngo yaba Vinicius ndetse na bagenzi be ubwo navuga Rodrigo ndetse na Eder Militao ngo bagomba gutegereza ngo ibyabo ntago biratungana kujyana n'aka kanya. Ibi ngibi impamvu mbivuze ni uko bigomba kugira ingaruka n'ubundi ku bakinnyi bagomba kwinjira mu ikipe ya Real de Madrid, kuko ubu tuvugana kugira ngo yinjize mu mukinnyi utari umunyaburayi byagorana cyane. Ni handi usanga bese babatiza inka. Akaba ari impamvu nyine ujye kubona nka Kubo ikipe ya Madrid yongera mutije Vinicius Tobias ugasanga nta gasha kubona chance yo kujya zo gukina ikipe ya mbere ya Madrid. Rero ibi ngibi akaba ari kubera iki? Akaba ari kubera ko bano bakinnyi batarabona passport zabo z'inyaburayi kugira ngo bakinire ikipe ya Madrid cyangwa se bature mu gihugu cya Espagne nk'abanyagihugu. Ni munyemere mbashimire mwese mukomeje kubana nanjye kuri ba ry'Inyoza Talk Sport. Mbashimira ku mwanya wanyu mwampaye muri cyo gitondo, nanjye manakoze ko nshoboye kugira ngo nibura mujye ku kazi cyangwa se mutangire umunsi wanyu mwabaye update kugizwe mu mikino. Reka mbashimire mwese kuri support yanyu, mbashimire ku ruhare rwanyu, bibutsa gukomeza gukora subscribe, bibutsa gukomeza gukora comment kuri ku bitekerezo bye byose, yaba kuko murabizi ko n'abadocumentary tubagezaho ariko muri kino gihe kubera ko harimo transfer news nyinshi nizo turi gukora, ariko n'igihe cy'amadocumentary n'ikigera rwose tuzabahereza igitekerezo, inyunganizi ugisha muri comment, ukoresha yani bakonze kano kazi turi kugukorera unakorera like. So mugire umunsi mwiza rero, Imana ibarinde kandi muhahe muronka.